Dobrodošli kod e-savjetnika. U današnjem klipu serijala Web savjetnik pričamo o 5 korisnih trikova koje možete uraditi u Canvi, a za koje možda niste znali. Pošto znate naravno da je Canva jedan od naših omiljenih web alata, nećemo dužiti puno i krećemo odmah sa prvim trikom, a to je kako da izaberete određenu boju koja možda nije ponuđena u paleti boja. Vrlo jednostavno. Krenut ćemo prvo, na primjer, da kreiramo jedan Facebook post. Kliknete ovdje na template-ove ili naravno možete kreirati od nule ukoliko želite da startujete od nule. Mi ćemo za ovu priliku da izaberemo jedan zanimljiv Facebook post, evo na primjer ovaj. Idemo na Customize ili prilagodi i kada on otvori, mi sad želimo na primjer da promijenimo boju ovog ovdje belog kružića. Da bismo to uradili, naravno moramo da kliknemo na beli kružić da bi ga označili. Idemo ovdje na boje i idemo ovdje na plus. Kada kliknemo na plus, imamo ovaj mali color picker alat ovdje koji se nalazi. Kliknemo na njega i ovdje sada možemo da izaberemo tačno boju za koju bi nam naravno trebalo mnogo više vremena da nađemo ovdje u paleti boja koje nisu ponuđene. Ovo je mnogo brže i jednostavnije i mi sad hoćemo da uzmemo neku boju. Evo na primjer uzet ćemo ovu boju i odmah smo unapredili naš dizajn. Kao što vidite, vrlo brzo i jednostavno. Prelazimo odmah i na drugi trik koji možda niste znali, a to je kako da izvedete zakrivljeni tekst koji vam naravno može dobro doći kada radite neki dizajn gdje se to zahteva. Mi ćemo ostati naravno na ovom dizajnu koji smo već izmenili i promijenit ćemo tekst, odnosno zakrivit ćemo ga. Prvo što treba da uradimo je da nađemo odgovarajući font. Ja ću sad promijeniti font čisto da bismo bolje vidjeli. I sve što treba da uradite, kliknete ovdje, znači označite reč koju želite da modifikujete, odnosno da zakrivite. Idete na Effects i dole u donjem delu se nalazi opcija zakrivi. Sad naravno možete da zakrivite na jednu ili na drugu stranu i automatski ste dobili zakrivljeni tekst. Kao što vidite, vrlo praktično, vrlo jednostavno i vrlo dobro izgleda. Dolazimo i do korisnog trika broj 3, a to je kako da kreirate vaš mockup. To je posebno korisno za društvene mreže. Sve što treba da uradite je opet da odete i izaberete na primjer Facebook ili Instagram post. Ići ćemo na Instagram post, kreirat ćemo jedan od nule. Vi ćete naravno ubaciti vašu sliku ovdje na Uploads. Mi ćemo ovdje izabrati jednu od slika, evo na primjer ovu sliku. I sve što treba da uradite, naravno kliknete na sliku, idete na Edit Image i ovdje gore će vam se pojaviti Smart Mockups. Ako se tu ne nalazi, onda se nalazi malo niže. Otvorite da vidite sve što vam je dostupno i sve što treba da uradite da kliknete na željeni dizajn i dobijate već gotov mockup koji samo možete naravno sačuvati i uploadovati na društvene mreže. Znači ovdje malo prođete, vidite šta vam je zanimljivo, šta se uklapa naravno u vašu ideju i samim tim ćete dobiti vrlo zanimljiv dizajn koji možete dalje koristiti na društvenim mrežama. Kao što vidite, prosto, a vrlo efektno. Stižemo i do korisnog trika broj 4, a to je kako da vršite prezentaciju i sebe snimite dok to pričate. Sve što treba da uradite je naravno da odaberete jednu od opcija prezentacija koje imate ovdje dostupne. Mi ćemo izabrati standardnu prezentaciju 16:9. Možete izabrati jedan od template-ova. Mi ćemo primjer izabrati ovaj prvi koji je vezan za istoriju. Kada se to otvori, znači vi će naravno izabrati template koji vam odgovara u zavisnosti od projekta na kome radite ili šta želite da prezentujete. Ovdje ste dobili prvu stranu, možete naravno dodati, kliknete, držite levi klik miša, ubacite drugu stranu, ubacite treću stranu i tako redom. Naravno sve možete pomerati na svakom slajdu, naravno prilagođavate onome što vama treba.
I sada kako sebe da snimite? Vrlo jednostavno. Idete u gornji desni ugao, piše prezent, kliknete na prezent, izaberete opcija, prezent, posljednja opcija će biti naravno, present and record, prezentuj i snimi, kliknete na tu opciju, kliknete next, naravno idete u recording studio, ovdje će vam se pojaviti kamera, ako želite da se vidite, ja sad nemam kameru priključenu, i dole je mikrofon preko koga ćete snimati zvuk, kao ja sada. Naravno, sve što treba da uradite je da počnete sa snimanjem, on kreće sa odbrojavanjem i vi krećete da pričate, objašnjavate šta se nalazi na ekranu i da prelazite sa jednog slajda na drugi. Kada to sve završite, kliknete na End Recording i Canva će automatski da radi upload vaše prezentacije. Pitaće vas da li želite ljudima da pošaljete link. Znači sve što treba da uradite nakon toga je da kopirate ovaj link i da pošaljete, ako želite nekome da pošaljete u digitalnom formatu, da on može da otvori iz svog pretraživača, ili ako želite možete da downloadujete ovu prezentaciju i naravno da je ponesete sa sobom i priključite već gde radite prezentaciju. Eto, kao što vidite, ništa nije komplikovano, vrlo je jednostavno, vrlo praktično. I dolazimo do posljednje, pete opcije, odnosno petog trika, koji je tek od pre 2 ili 3 mjeseca dostupan svima, mada je još uvek u beta fazi, a to je kako da kreirate jednostavniji web sajt u Canvi. Naravno, ne znam da li ste znali da možete da kreirate jednostavniji web sajt, naravno nemojte očekivati WordPress, neke komplikovane pluginove i tako dalje, ali neki portfolio, neke slike, bilo šta što želite nešto jednostavnije sa tekstom da kreirate, vrlo jednostavno i vrlo efektno možete uraditi u Canvi. Sve što treba da uradite je da pronađete neki od template-ova. Evo, mi ćemo na primjer izabrati ovaj template. Naravno, menjate opet sve kao i na bilo kom drugom dizajnu. Menjate font, napisat ćemo ovdje test site. Promenit ćemo i ovdje font, naravno menjamo slike, evo da odmah promenimo i neku sliku, vidite da li vam i šta vam odgovara. Znači sve možete menjati, sve možete pomerati kako vam odgovara, vrlo jednostavno, vrlo lagano. I kada ste zadovoljni onim što ste napravili, sve što treba da uradite je da možete naravno promeniti i boju pozadine. Evo, na primjer, promenit ćemo i boju pozadine u sivu, na primjer. Znači sve što treba da uradite, kao što vidite, vrlo brzo, vrlo jednostavno je, idete na Publish as website. Ono što moramo da naglasimo je da ovi sajtovi preko Canve su prilagođeni i za mobilne uređaje, tako da lepo izgledaju, što možete naravno vidjeti i ovdje. Obavezno štiklirate da se prilagođavaju, ukoliko to ne štiklirate, onda će biti samo dostupni za računare i neće se lepo vidjeti na mobilnim uređajima. Imate 3 opcije. Da kupite domen preko Canve, da povežete postojeći domen, mada je to trenutno dostupno samo korisnicima koji imaju Pro nalog na Canvi, ili da izaberete besplatan domen. Mi ćemo u ovom slučaju izabrati besplatan domen i ovdje možete nazvati vaš sajt kako želite ili kako vam treba, i ovo će biti u nastavku, znači my.canva.site. Znači mi ćemo ovdje staviti test site, kliknete continue, ovdje možete staviti naravno opis, ukoliko, znači ovo će biti vaša adresa koju možete kopirati posle, i sve što treba da uradite je da kliknete publish i Canva će objaviti vaš dizajn. Sačekajte samo da se to završi i kada Canva završi objavu vašeg sajta, znači ovo će biti link koji možete naravno kopirati i podeliti sa već kime treba da podelite. Možete kliknuti view website i evo vidite kako izgleda vaš website. Kao što vidite, vrlo brzo, vrlo jednostavno, vrlo efektno možete da napravite u Canvi vaš web sajt.
To bi naravno bilo sve što smo vam pripremili u ovom kraćem klipu. 5 korisnih opcija ili korisnih trikova koje možete uraditi u Canvi. Naravno, Canva je jako obiman alat, puno stvari može da se uradi, možda ćemo ovaj serijal nastaviti u budućnosti. Vi nam naravno u komentarima pišite ako imate bilo kakva pitanja ili komentare da pojasnimo i naravno do nekog sljedećeg klipa, kao i uvek, ostanite uz vašeg e-savjetnika.